Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagaryami, di mamamakin nagsaging ka iya oras imanto. Ay niya pagareg na siya na lagid no kalalayaman agi ng sukap nipin sa atano si kuparate tano ang mga sunni ahlus sunnati wal jamaah agu pupagaregan tano share kanwa madaklato para kasabutan niyo. Si kumyaw na miyakan dialog kami sa Peace Dialogue agugyang ko to pagariakan si Ustad Ali Hasan na ayaw to katawitaw na bagyang ko to dialog kami na bagitod ni kasabapan sa kipagawaan yan ko ribat akidan yan na takinubabas ka baban miya nagumpot agyang ko to kariribat wa akidan yan. Ayaw tuwa akidan yan si kumyepos piya ka lang kapiyan saging kutwa kendelo gami na piya ka na iyan asukun swalla na kumaka din sa darpa mana si saging kutwa si sa langit ugay datigin aging kuto ko na darpa kakad na wallah na kena ba makhluk man ani nada ko na miyad nun adin darpa apa adin nagwad mo po darpa itan nadigaw pa mo kusonga na makamupayanan niya naginan ikpitian piya ka laklak ka kumaamya ka pa nakuturo din mimbalid na miya ka pa nakutos kaniyan saging kuto kagiraw niyan aso Allah na adna kakadna niyan darpa ada abon miya din kami rin bang yan so Allah kalangwan asyay nakaadno Allah da asyay inunta nakaadno Allah ta'ala subusu Allah idabon miya din kay da puunan Allah na pung kagiraw aadampan asyay ada abon miadin nagyutod ni kiarimbang ngak wallahu taala kaad na inirimbang ka ang makhluk ada abon miadin si ikwallah nami ka panakuto ka din na naaya katawitaw na butuhukuan rubutaman na miya pasadrudun ka iftuba to i Ustad Ali Hasan na takinububus kakatayap man na miyuman sa akidan niyan tamaian abagu piya kata na iyan asukun su Allah ta'ala na muuntod udi na maguntod si ko kursi iyan udi na si ko aras yan nasa kataya muntay niyo aging ka iya kialuyan yan nun kaya pakatanaan yan nun saging ka iya usayan yan agyang kutuwa aso Allah subhanahu wa ta'ala sang kutayamanan yan na kapaguntod yan si kuyamanan yan na arsh o di na si sagyang kutayamanan yan na kursi nagi na thabit ayan thabit sa mananan na miyay niyo san kumbala amata niyo kaya pakatanaan yan nun asukun sa Allah ta'ala na maguntod si ku kursi iyan o di na si ku aras yan na Peter o yaman naginan na thabit ayaman na thabit na pure abnar aginan na dead na buong karibatan naginan mga luksa may mga pagaryami na pinaka-kritikalanan aparatiya pinaka-critical aparatiya ka ikakapiranan utaw o pamakaginan ni titu aparatiyan yan apagangkuban yan sa Allah ta'ala sa kauntod giyang kanan alagidanan aparatiya na tanudin nyo mang kadad na ulama asalafi amranaw abanina ng karawitero huway kay piya kang hingirianan aparatiya na ayabu amya karawrod tero naging kanan na pagaritan wa si Ustad Ali Hasan mismo ad na mga ulama asalafi ang mga Pilipino maranaw ag mga Iranon na dairan na nan matero iba sa Allah ta'ala na maguntod kay ginan na piya kang hingiri ginan kapakay huway katunap nilawan ni ata amalay ilmu ulama as-salafi na dini na ang karawan tero iba maguntod sa Allah ta'ala na aya niya karawron tero naging kaya pagaritan wa si Ustad Ali Hasan manan yan na dapan makaliw sa Pilipinas kasi bumiya ka pa nga di sa Palawan oy nanas kanyan imiya karawron tero nagid ni kapag ito kayak noon mga luksa mi mga pagaryami aging ka na akida paratiya apagauntod din sa Allah ta'ala na kritikal na paratiya mismo mga ulama as-salafi ang mga Arab na diya pairananan kadiranan karawan tero iba sa Allah na muuntod kataya so kitab ulama as-salafi si Sheikh Al-Albani
aginan ipinaka mapuro a ulama as-salafi siku ilmu ku hadith. Da pernah pengalawanon sa ilmu hadith saging kay mga salafi iman to. Sa saludu niran ay langwa na Arab as-salafi nagi sa saludu niran aging kaya imamiran shaykhiran asi al-Albani. Nakataya pirata na i-Albani saging kaya kitabihin apkilay niyo. Saging nga pandangan 430. Atunay tigi Sheikh al-Albani, wallahu laysa jalisan laysa qa'idan 'ala al-'arsh. Suwat tigin su Allah na kanaba muuntod, kanaba pupadampol saging kutwa puro o arsh. Huwal ghaniyyu 'anil 'alamin. Kaswallah na diniyang kailangan sumakaad niyan. Sidin si Albani imiteron sa swalla na kanaba muuntod, kanaba pupadampol ko arasya. Oy. Sa katayapan sa katiruyan, sifatul julusi lam tarid fala tuqal. Sifatul istiqrari ala al-arshi lam tarid fala tuqal. So atigian, so kauntod na dinan kiyang kubko Allah kadanan maaloy. Danan atigin maaloy fala tuqal na di ka pakaiba di tirua. Sifatul istiqrari ala al-arsh lagid mabuto atigin o di hindi ka tirua. Aswallah na mitikna mimbeken siku arsh na danan maaloy fala tuqal na di ka pakaiba di tirua. Nagiin ha, kitabiran sidin si Sheikh Albani imitiro na ulama Iran adi kapakay iba ang kubiso Allah sa paguntod aginan na damaaloy kutitu-titu mga kitab na di kapakay iba di terua na benda mas makaparatiyakan umalok sa mi mga pagaryami mas malapman iknal aging iya si Sheikh Al-Albani si kung mga kitab sa hadith mga katero mga sahaba adi si Ustad Ali Hasan. Nando man ay kapagang kubay Ali Hasan kung mga ulama at gina so kung Peter yan sa gimuta kompleto video niyan at so kung sallallahu ta'ala na muunto di kay Peter kung giro man ay mga sahaba mga ulama amyang una. Napamana si Sheikh Al-Albani di niya nanan makakanal nasa kay makakanalon ino pen Peter Sheikh Al-Albani ulama ka agina na danan maaloy da authentic a kitab ibon miya di sallallahu ta'ala na maguntod na pamana palawanan ka agi nga imam ka, ulama ka apitero yan na di ka pa kay ang kubis wallahu ta'ala sa mapaguntod na benar mabu benar naging kaya katero aging kaya ulama ka kay sukauntod mga luksami mga pagaryami na espesyalanan as sifat asibu ko mga kaadin niya karata-rata na sifat sibuanan ko mga kaadin kay sumakaadin na malubay uway di makakailangan na di makailangan o kaadagi mo takapaguntod yan kay diw kawan nalangwan a puguntod na ad na badanian andad ni kauntod yan na ad na miyalpi si ku badanian na din sa kalkaad na ipaguntod yan kung mga anggota yan oy na mustahil iba aya iuntod usay naso ulunian o di nagya takilidan yan o di nagya likaw diyan kaya na ipaguntod yan nagya udun yan pitot yan napun ka ang kubis wallahu ta'ala sa paguntod nakitempunga pan wallahu ta'ala subadan kitempungka wallahu ta'ala as kaniyan nagiro manaya taman ko mga anggota nakitempunga wallahu ta'ala nagyuti sabab adinan ketarima ibang kaditerua as wallahu ta'ala na maguntod kakatayagi nga ulama ka mga salafi adinan na ng ketarima naginan na ikakapira na naparatiya ikakapir aparatiya mga luksami mga pagaryami iba tanu diteru as wallahu ta'ala na maguntod kakataya sukat teru o Imam Syafi'i saging kaya kitab An-Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tadi aging kaya kitab na inisurat umyakalala alim as kanyan su Fakhruddin Ibn Al-Muallim Al-Qurashi apa dia ko pamilya mga Quraysh ulama as-sunni ahlu sunnati wal jamaah na inaluy niya sa aging utakatero Imam Syafi'i saging kaya kitab yan si kupandangan 430 ayakatero Imam Syafi'i na wahada yanzimu man kufruhu mujma'un alayhi oy mana niyan na kiyaw pakatan kiyawmpungan kakakapir utaw agi pangimbenaryan nakate inaluy o Imam Syafi'i agi nga ayakatiruyan anna Allah jalisun ala al-arsh na padanan sa kekafir aging kutwa taw aaya para tenian na muuntod suwallah siku arsyan naginan napun kunas o Imam Syafi'i katirudan ano Imam Syafi'i
akiyumpungan ko mga ulama, miyangunaw na mga ulama, akaupakatan, asa din sa ginan ni pangimbenarian na kafir. Miya kafir, miya dari ko Islam. Udi tubat, udi tubat, arak sa isabutian so, ashadu an la ilaha illallah, makapsahadat paruman, nagubuka muslim. Nagiti pa nang gilaan tano, iba tanonan magpit, aging kanan, abatano pagkauntuda sukadnan, asuti, siku api anto na nadarpa. O to, amilay tano kagiya, Pitero mismo Sheikh Al-Albani di pun kepakaibatan di terwa so Allah na mitekna mimbekan siku arsiyan kada na natigid maalui ibaginan kaya tafsiryan na si Ali Hasan na pima na ni nagyang mutwa istawa sa istakarra mitekna kun so Allah mimbekan siku arsiyan na dia pa Albani ulama ka kay di mamuka pa kay ibang kapanditerwa so Allah taala na mitekna ku arsiyan mimbekan atiga istakarra. Dito tigay tafsir istakarra. Lagyan nga na dingon nigap manay sa istakarra mimbekan na kataya apya katana u Imam Al-Baihaqi amalay niya ulama sa hadith aginan nakabukagan kataya sa gengga page 383 sa gengga kitab yan Kitabul Asma'i was Sifat 383 pandangan yan. Ngayon kanan di yung di katurua sa ayamano istawa na istakarra mimbekan nakataya mialuy saya si ibsanan miya kapuun kaya kinya Abu Salih ini ang kubiyan ko Ibn Abbas radiyallahu anhu tunay katuru Imam Al-Baihaqi fahadhihi riwayatu munkara an Abi Salih an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala istawa thumma istawa ala al-arsh yaqulu istaqarra ala al-arsh nataman sa sumpatan yan at tigo Imam Al-Baihaqi agyai hadhihi riwayatu munkara ginga iya riwayat amya aloy na munkar miya karata-rata maanaw to sa dinan benar kasi kini Abu Salih na matruk mana matruk na inda ahli ilmi bil hadith inawaan o mga ulama sa hadith iba silang kuha kung mga katiruyan kas kanyan na matruk aawaan pamakala initulak o mga ulama iba terima sa mga katiruyan na inang kuban yan so Abdullah ibn Abbas sa katiru aya ko na inip maanaw ibn Abbas ko istawa na istakarra mitekna nagitubos na kabukagan nakatayad na disaksi na sa mga kitab sa hadith mga luksami mga pagaryani ayam ana ni na pananggilaan tanunan iba tanu ka ang kubis wallahu taala sa bamitekna siku arasyan ay puno bang katiru amuntud kadiya paid no mga ulama mga salafi nakataya sulas na kitab pagilay tanu kitab mo Ibnul Muallim Al-Qurashi yung tami aloy tanu ulama as-sunni apad ko mga pamilya Quraysh nakataya mi aloy niya saya nga kadro o apu anu Rasulullah as kanin su Ja'far bin Muhammad As-Sadiq Ja'far bin Muhammad As-Sadiq apu anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udinin apu salab na apu yan sa siku so Ja'far bin Muhammad As-Sadiq na dinir niya turun udah niya maknal siku mga palukluksan yan na mala na siku ama iyan adatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayamanan yan na dinir niya mga karawan turu udah niyan ayamanan yan na maknal sa giin na titud niya may kapuun akat turu siku ama iyan adatu agito sa Nabi sallallahu alaihi wasallam anto niya katuru yan man za'ima anna Allah ta'ala fi shay'in sadin at tigin sa tao aaya paratiyan yan na suwallah na adna katataguan nun asyay aw min shay'in udi na aya paratiyan yan na suwallah na adna puunan yan asyay aw ala shay'in udi na aya paratiyan yan na suwallah na si matatagu ko puro usay lagi daw yung tanyo diga teruas wallah na mimbakan ko puro ars udi na miyun tudun faqad asyraka na sabun-sabnar amya ka panakuto sabun-sabnar amya ka panakuto at tigiyan so lagi dito pangimbenarian tunay sabab law kana ala shay'in lakana mahmulan tunatigin ni sabab na upamatigin ka so Allah ta'ala na si matatago ko puro usay ibarat na piyakang bagan na ka usay ko puro yan udi na piyakang tudgaon lakana mahmulan na timbang alagi dubang kapitero so Allah ta'ala na titibal aawidan pupusay namya karataratanan asifat sibunang kumakhluk
walau kana fi shay'in lakana mahsuran na upmanu turuang kaswalla na si matatagu kusay na lagi di ka buupit turu aswallahu ta'ala na matutungkog si kusay kasasadatanon walau kana min shay'in na upmanu turuang kaswalla na adna puna ni asay lakana muhdathan na lagi di ka buupit turu aswallahu ta'ala na adna puunan yan adna miyadnon kay adna kapupuunan yan nayamanan yan na piyakatana o apu-apu ano Rasulullah asu Muhammad bin Muhammad as-Sadiq so Ja'far bin Muhammad as-Sadiq amya kapanakuto si tao aginan ipangimbenarian nayamanan yan nagi na giya video tano na isa sa mga antap tano siya nakalukaluk iba makatubat agi nga napagaritan wa si Ustad Ali Hasan mabawian agi nga kanana piyamukanin akatero at tigina swallahu ta'ala na maguntod si guarasyan o di na si kukursiyan na piya kang ngingirianan akpit katimbang apya kay tuiyan swallah huway di bisa baliya di kapungiraw niya na Allahu Akbar kaadim bisa unaan sa kala wallahu ta'ala agi ito suaras o di na kursi huway naginan imala antap tano siya kalukalu iba makatubat agi nga napagaritan wa si Ustad Ali Hasan kamismo si Albani ulama iyan sa hadith mas malaikanal si kung mga kitab na Peter E. Albani na ba maguntod so Allah kadiyan ang kapakay ko Allah di kapakay ba di tero so Allah na maguntod uway na nakalukalu ibay ni makabugay ang dauan sa nga napagaritan wa si Ustad Ali Hasan makatubat kau pa makadini na ng taubat aging kanan kaya ginaw niya na so Allah ta'ala na maguntod na sa manaya namili niyo naging kutwa katuro Imam Shafi'i ay manan yan na kafir so tao agi nang ipangimbenarian agu kau to agi mutakatero o apo-apo ano Rasulullah asu Ja'far bin Muhammad as-Sadiq at tiyan kafir so lagi nan iparatian yan nauginan imasuswa utaw ang makakafir sabab kuribat aparatiya na di kapakay iba pagunuti sa sambayang kau munot kau sa sambayang na timba nga ay inunutan ka pigimam ka na kafir na batal aging kutwa sambayang ka baka ba di pendugawi uway nagiyuti sabab kalu-kalu ibay ni makabagay dawan sa aging kanana pagaritan wa si Ustad Ali Hasan ay manan yan na mitargiyan aging kanana lagidanan apangin benar agung makamugay ron ang dawan aging kutwa miya nga una kay pakandelo gami uway sibu sa aging kutwa mas adinin di ka pamagusay kay ribat aging kutwa osenian uway kay makasisilay kay inang kuban yan sa wallahu ta'ala sa darpa agito ko ni kakadnan wallah darpa dabon miya din nakautuwa mauntuli ko kuman sa wallahu ta'ala na milay ni naging utadelo gami asikuma sa adinin di katero na daban yung kalakata kitab daban yung mapagilya kitab at tinaginuman ya kitab mga syaira na kateso ribato karatiran da kaaya dalilian na projector aya kitab yan na projector nakautuwa mauntol ikukuman sa wallah na piya kasambro wallahu ta'ala aging utama bagdaan do kumasa adinin di katero na miyawteng aging kuta projector yan na sin miyawteng sa aging kanana pagaritan mo Ali si Ustad Ali Hasan Aya o Priliyap nga pagariko sa aging gaya pakambalakan sa video kaya mata na benar naging na mataga kakay ni ineng ka sa may neng ka aging kanan amala karibatan abiyo ka ka apakauntod na kasukadnan asuti si ku aras aginan na ikakapiranan aparatiya taman ko ulama ka amala salafi naginan na diya pa si Sheikh Albani nagudad kay pagarawron maloy ulama salafi mas malay ilmu mas malay graduadis ka amya makaliw sa Pilipinas lagid siya kay ata oay doktor ata na ng karawan tero iba paguntod sa Allah ta'ala si ku aras kay sasabot niran aginan na di nang kapakay ko Allah kasumya makala ulama salafi na dahiran na ng pagkaya ko Allah ta'ala na sa kabu imaranaw salafi Pilipino imya karaw santero na tubat ka ko Allah salamu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.